Majua-jua man bandu kerina perpulungan sini kelengi Tuhan. Jumpa kita ibas perpulungan jabu-jabunta ibas paksa enda. Mari ras kita ersikap guna bengket kubas kebaktin perpulungan jabu-jabunta. Guna menaken ras kita rende muji Tuhan ibas kitab Dendenta nomor 183 ayat si pemena. Kekelengan ni Tuhan, mari ras-ras kita artoto ope lengasi bagikan kata di bata. Bujur Tuhan isehkan kami man bandu, sebab banci dengaka kami pulung guna ngurati kerna katandu. Perlengkapi kemahandu ibas resemekah nurikan katandu, bagepe perpulungandu singgo sikap guna dengkeh kenca. Terpuji kam Tuhan, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, reh kami ertoto man bandu. Amin. Mari ras-ras kita ngoge kitab Mazmur, bindu 25 ayat 21. Isina nina bagenda. Kini ulin dengan kebujuranlah si engkawali aku, sebab aku ernalem man bandu. Ku ogekan sekali nari, kini ulin dengan kebujuranlah sing kawali aku, sebab aku ernalem man bandu. Labo kalak bujur ngenca, perlu kalak bujur. Kalak sila bujur pe, tetap nge idaramina kalak si bujur. Alu bagai, kebujuran entah pe kalak bujur, kerina kalak perlu. Erteman res kalak bujur, empeturah erbagai-bagai keriahan. Tapi erteman res kalak sila bujur, empeturah erbagai-bagai sinanggal. Bagai pe kegulutan. Ibabu doni enda kalak bujur res sila bujur, jumpa nge kita lalap. Labu tersilahi. Kin adi banci, seharusnya ulamin kalak bujur salih jadi kalak labujur. Adi kalak labujur salih jadi kalak bujur, hendak puji Tuhan. Tapi banci ngejadi kita jumpa kalak sila bujur jadi bujur. Kalak sinai bujur, arkiteken kepentingan geluhna, arkiteken kebutuhan, makana itading kena kebujur rendai. Sebab ibas ia bujur melalakal idatna kekecewaan ibas kegeluhan. Lanai akap nalit perluna ia bujur. Lakap nalit gunana ia bujur. Sebab ban ia bujureme maka itokoh-tokoh hikala. Janape bancikange jadi kalak git erban kebujuran, arkite-kiteken yang gelu ibas lingkungan kalak bujur. Adilaya bujur lali temanna. Janali kange kalak erban kebujuran, arkiteken biar ia aman di bata. Pedah di bata ngeluh ibas kegeluhanna. Jadi menilai-nilai kegeluhan. Lid ibas ia kekelengan di bata. Kebujuran jadi perayakenna. Kesetiaan di bata ema jadi orat geluhna. Adi si perdiateken Mazmur 25 enda, ituriken me kuga
pertoton mindo gelah itegu-tegu dengan ikawali di bata. Sebab Daud ngidah erbagai-bagai perbeben sini ihadapina arkiteken imbang-imbangna. Imbang-imbangna pedakam berbagai-bagai. Labo perban Daud erban kesalahan maka ia iperimbang. Aminna pelit kange deba arkiteken kelepakena. Tapi secara umum ia terem kala emperimbangsa. Kai dalam na ia iperimbang kala sinterem. Sebab lah bagi ukurna Daud enda. Lah bagi si isurakenna terjadi bas kegeluhanna. Guna ngalaken kerina perbeben arkiteken imbang-imbang nai danai. Ijenda me si idah cara Daud mengoreksi dirina. Makana rukur ia senembas. Lakinlah enda aku perlu mindo pengalami dosa idur di batanari. Entalit kesalahan si kulakoken sirbahanca langena ati di bata. Jadi basada sisi idahna re imbang-imbang enggas-gasi ia arkiteken salah ras lepakna. Janape iba sisi si deban memang arkiteken kala si rate nembah manbana. Makana ipindo Daud penampat ibas di batanari, gegeh ibas di batanari, gelabanci ia pulah ibas cilaka nari. Sebab perkuah ati di batangan cabanci nasabken kerina salah lepakna. Kuasa di batangan cabanci empengadi ukur kala ilat nang dangi ia. Sebab itehna gegehna, itehna keterbatasanna, labo yang ngasuk ngelawan imbang-imbangna. Maka carana guna empengadi kejahatan imbang-imbangna dai, tetap yang gelu ibas aturan-aturan Tuhan. Tetap ia darami perhatian Tuhan. Perkuah ati Tuhan tetap idaramina ras idalan kena bas kegeluhanna. Sebab na imbang-imbang na ela tertalukan, gegehna luar biasa. Daud, itandai Daud asa jaga gegehna. Itehna ka asa jaka gegeh imbangna. Adi ngelawan pe ia labolit gegehna. Banci ngejadi pe kita bagai bas kegeluhan ta. Lit kalak si megegeh jago kap nabana. Iperimbang na kalak silar megegeh. Tapi ulah kita lupa, di batala tunduh. Di bata emperdiateken kerina kala si erkemalangan manbana. Maka si iarapkan Daud ibas kegeluhanna, kini ulin dengan kebujuran lah si engkawali aku. Memang adisitah kala mehuli kini ulin nenga tetap ngarak-ngarak geluhna. Kebujuran nenga si ngarak-ngarak kegeluhanna. Kala jahat ia ayak kejahatan nenga. Labu kalak sindarami ia, labu kalak singayaki ia, tapi kejahatan neng singaya ia. Bagai kejahatan nekang pagi dung nangadili ia. Kejahatan nekang pagi ngukum ia. Sirbanca tura erbagai-bagai rasa bersalah. Tapi mankala si ernalem man Tuhan, adi tehnalit kesalahanna. Minter ia ngaku man Tuhan. Kita pe kerina ngomenda pernah berdosa, rusur pe. Bicara bujur-bujur si ban kita, sadakap dungan ca dosa anta sadawari. Ya mungkin kinakap due. Sada bulan 30 kali, setahun ngo 365. Kalikan kaku umur talar ngadi-ngadi. Adi sinan bagai buai na lepak ta, mungkin kinakap ndu. Iberikan Tuhan kita pengalami dosa. Sebab kita kesalahan sekali saja iban kalak man banta pemon maun butuh proses yang panjang dalam pengampunan. Tapi ijenda si idah Daud lai andal kena gegehna. Lai andal kena ras ibligaina kini ulin ras kebujuranna. Tapi nina kini ulin dengan kebujuran lah engkau wali aku. Makana bicara sekelewat tepe kerina lah mahuli lah arban si bujur.
Ula kita mela, ula kita biar erban kini ulin ras kebujuran. Sebab engkai kini ulin te ras kebujuran te tetap ngena ate di bata. Ngena ate manusia. Janah ibas pak sana pe. Ya, kita ngu terlatih. Guna gelu ibas kekalengan, gelu ibas kebujuran, gelu ibas kesetiaan, git dalankan kebenaran. Sebab ekapkan ciri-ciri anak Tuhan. Ketandaan kita selaku anak-anak Tuhan. Maka derek kita arban si menghuli dengan bujur, perban di batang kawali kita. Ngerana ia ibas pusuhta. Bagi pengakun Daud nai. Bicara kerina pekala ngupuh-ngupuh ia. Ngayak-ngayak ia. Tapi penegu-negu Tuhan nang dangi kegeluhan na. Tetap ngeiarapkan na. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan. Memang jujur menyakitkan. Adi katakan kala si jujurna kelman banta karena kaipe. Mungkin lah terlalu kan kita. Padahal mungkin MC tuhuna. Maka makatap terjadi. Giten kita ibu wali asangkan ikatakan si jujur. Adi katakan si bujur. Si sejujurna katakan na kiti ukurta. Umpamana katakan na kam perbencang nina. Miskiti ukurta. Maka nagalah ula kiti ukur ta ula na kita ulam bencang. Kamu huli kel nina. Maka lalit dalan tarobah. Bicara li pe kalak pinangko. Lokasi katakan, o pinangko ninta. Adi bagi ka peninta, go kara berat nape. Padahal jujur ye, teridah ye. Tidak nandai kita ban labujur. Katakan nasi, megelut kita. Maka ninta silak ngende mungkin kala ari. Maka dibuat duninta ka. Maka si perhalus mendarusur silaman perhalusan. Si ban mekerina tempat-tempat si bungkus ibas bungkusan kebujuran. Padahal ibas melalakal si meluar. Ibas kegeluhan ta si tep-tep wari pe jumpa nga kita rusur kalak sila bujur. Kita pe makatep ka nga bujur. Tapi adilah kita bujur. Latih pagi siakap. Memang gundari ban kita megegeh denga sehat denga kita. Lah kita bujur. Biasanya teta. Megegeh denga kita rukur. Megegeh denga daging kulate. Mempertahankan kini lah bujur rendai. Tapi besada paksa pagi. Encara ganjang na umurta. Si ukuri mi pagi kerina pagi perbahanan. Sila mahulindai. Kai pagi kedungan na. Ngukuri kini lah bujur tandai pe pagi latih siakap. Ngukuri kekelengan si atur nasiban kita ndala silakoken pe latih siakap. Atur na kinda kita setia pe lasiban silakoken kegeluhan ibas kesetiaan pe ngukuri siepe pagi latih siakap. Atur na kita ndalankan kebenaran pe la kita pang dalankan cape pe pagi arkadiola kita ngkai maka sange laku-lakoken ateta. Maka ope lenga denga terlambat. Lit lala iberikan Tuhan kesempatan man bantah. Ula siakap rugi erban kebujuran. Kebujuran yang kawali kita ku japa pe. Sebab adi bujur si ban. Lagi ban kalak bujur man banta. Ula kita lupa. Melala denga kalbas dunia nda kalak bujur isikapkan Tuhan. Si tetap bertedahatin dalankan kebujuran. Tapi dilasi ban bujur. Ula ka kita lupa. Maka sekelewat tepe melala kalak bujur. Si ban cika erban kinilah bujuran. Bagi lebihan asangkan si ban kita naipe. Lalu bagai-dagai senina rasturang sini kelengi Tuhan. Si ituriken Daud enda mempersingeti kita kerina. Gelahana adilit kesalahan silakukan kita arkiteken kinilah bujurenta. Arkiteken kinilah setianta. Arkiteken kinilah ulinta. Robah kita. Tapi adinggu siban bujur menghuli. Tetap dengar kalak rate nembeh man banta. Artoto kita gelai pengasup Tuhan kita ngalakenca. Sebab pengendesan geluh taman Tuhan Eima. Banci engkawali kita ibas surah-suranta tetap bertahan guna dalankan kebujuran. Tetap bertahan guna dalankan kini ulin. Kujapa pe kita sebab kebujuran ne bagi mata sen ngenda disembelah ngenca bujur sembelah nelang labo lako. Harus tetap siapai pe bujur. Kujapa pe kita latur terjeng igreja ngenca. Ujapa pe kita lawas, ijapa pe kita ringan. Kebujuran nenda
jadi perayakan geluh ta. Tuhan si masu-masu kita kerina. Bicara berat kelgia, marilah tetap berpala-pala. Bicara nembah PT kala ibas kebujurne, ulah kita biar sebab te kita kerina sini lakukan kita subuk bujur selah bujur kerina mepagi bas pak sana si pertanggung jawabkan man Tuhan. Bagai pe si pertanggung jawabkan kabas geluh ta. Lalu bagai dage seni naras turang, mari tetap geluh kita ibas perhatian Tuhan, gelahna kini ulin ras kebujuran si ilakokan kita, palasna ibas di batanari, jana eime si engkawali kita, erbahan kaipe ibas kegeluhan ta. Laman kebiarankan jadi kalak bujur. Laman tadingenkan geluh ibas kebujuran, bicara pe sekelewet te lalit, si idah ngit raspang guna dalankan kebujuran. Bujur tetap ngebujur, benar tetap benar. Biasakanlah ngeluh ibas kebujuran ras kebenaran. Si biasa lengah bo tentu bujur ras benar, tapi kegeluhan ta tetap ipelimbarui ibas kebujuran ras kini ulin di bata. Amin. Mari ras-ras kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Ras kita rendai bas kitab Dendenta nomor 273. Mari ras kita ertoto. Pasu-pasulah, o Tuhan, persembahan singgo ipersembahkan kami. Si tading bas kami pe Tuhan si masu-masusa. Gelah banci pe ipakekan kami. Guna kegeluhan kami, masa depan kami rikut pe nampati kala si kekurangan. Kerina si idahikan kami, Tuhan tetap si masu-masusa. Itu tuken kami pegelah kerina ngawan perpulungan. Pang tetap ngeluh ibas kebujuran. Amin na pe banci jadi melala tantangan na. Ibas ndalankan kebujuran. Tupung ia erdahin. Bagi pe tading i tengah-tengah lingkungan masyarakat. Bagi pe bas gereja. Tuhan kamkap sekawal kami. Guna engkawali kami, mempersingeti kami salu kuasa kesahdu, gelah kebujurane tetaplah ringan bas pusuh kami. Kebujurane tetap idalankan kami, kebujurane pe tetap ibelaskan kami. Sebab te kami Tuhan, kam erngena ate, nang dange kerina kini ulin, kekelengan kebenaran ras kebujuran. Ajari kami Tuhan, gelah banci pe tetap sura-sura doe. Ngasup kami dalam kenca. Alemi kami Tuhan bas kekurangan kami guna dalam kenca. Bagai pe pemerintah ibas negakkan kebenaran ras keadilan. Ia pela biar-biaran. Admina bilit pe melala tantangan na. Tetap iar pala-pala guna dalankan pedah dubas kegeluhan na. Tupung ia ipake dengan ipilih kam. Ibas dahinna sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa ras negara kami. Bagai pe anak-anak kami kerina, gelah bujur, dikunelit kesalahan si ilakokan anak kami, ampunindu ia Tuhan. Entah lit buni-buni anak kami enda, la ituri kena man orang tua, lit sila payo ilakokan na, alamindu Tuhan. Gelah ngit ia dalankan kebujuran, sebab kebujuran ma pagi negu-negu ia jadi kalak belin.
Kebujuran me pagi negu-negu ia, jadi kala si sukses bas kegeluhenna. Maka Tuhan, kerina na anak kami, bagepe kami orang tua subuk bapa resnande, kerina tetap berjuang gunang geluh ibas kebujurendu. Gerejandu pe tetap mendalankan kebujuran, pemimpin bangsa ras negara kami, ngawan perpulungendu, bagepe serayandu, kerina kami lali si tading-tading, tetap geluh ibas kiniulin ras kebujuran di bata. Kawali kel kami Tuhan, persingeti kel kami, gelah peratendu tetap jadi perayakan geluh kami. Reh kami ngendeskan kerina pekegeluhan perpulungendu, bagepe serayandu, sehat mejuah-juah ya kerina, itambahkan kam rezeki man bana, kengasupen guna ngalakan berbagai-bagai perbeben, dingin pe tetap megege ibas ndahiken dahinna, rikut pe mejingkat ia, dengan pengakun kini tekena pe tetap paguh man Tuhan saja. Terpuji kam o Bapa, sebab reh kami ertoto, bagi sini ia jari Tuhan Yesus ninta dage skala-skala. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas duni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda, alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Salam jua-jua man banta krina ngawan perpulungan si ikalengi Tuhan. Salam si tandan man bandu si baru dengar ikut bergabung bas kebak tinenda. Bagepe salam tedah ate man kam kekelengan kami. Icapa pe kameringan Tuhan si masu-masu. Jua-jua.